Oniro wa edonirisi wa bere negekai itu bia ituhu itu omobo itu omowe meno owiwa otiwa osiwa sapi no yekena bomure ya dole ma we kamwa we ugire osutone just 3 Sunday from now on the 9th of June Kenana we wa papava the youth house opposite Total Filling Station wala wo mari go mu dian wa be je boy on yeke ijobo ki jobo no wa be let me na la mari me na be atun me ya be le ma ko wi je me ni kekere ra me ni Daddy Kevin Igumbo keka mo Mrs. Juliet Igumbo CEO Amazing Grace Foundation kenana wi jobo ne mo ne jobo na we you bone money era me you our mo liere onwe biere na me we in what to be so ije you bonu roda esenu da o yi salobo asan we se ya be le ma we pon awa no man nwuna e o ma we the Ojewere of Edo music na yi the Amin man of Benin Baba Wese egbinu na no mare na wo yo wonu o se ni di ra ge tete ne edoniro wa doniri si agbowe ipan ni ahian ni ya no pan wa ni ya mu ware on review to wa tan yo sana ko na dele do mu bina Kena yala yino baba ogi ma nade agbonde ni ojama e wo la ma ni amuya no e tu me mo gawo sana ko na dele do mi bina me bina kena yala yino baba ogi ma nade agbonde ni ojama Wala wale ya muga ngekuna wagago Lana ngobona dele Komu bina bina Kenya yele yino mapapa ogi mae Enande na mu Agbone nyojo mae Wala wale ya muga ngekuna wagago Sana ngobona dele Domu bina bina Kenya yele papa ogi mae nade agbone nyaje ulogo wale ya muya nubeku imemogawo wago jano maela na sati bowa emi no ke no isagbo we na do gbo ma gogo we no iya gogo Eteya se nyami bu Iye poyo ya nyenye Ameke na radio wa iwo Egbe garawa Wana wenu wezo wedi Agbonde ya yote Awete no mani wa yo De na yenya kwae Oye megi mere magi ye Sana kokona dele Nuto mwibina mekbina Sana kokona dele Do mwibina mekbina Nega ya zuro papa ogi mae nade abone nyaje uworo nega muya mbegi no lego Wadoga mupa Mari pigbe we wina Ega give say na jagbo we na dogu ye dugi ari egbe Amona idugi fone ekona ga eriyo mi dun Amona idugi fone ama izati mi no boy wina When I'm going to work at an already, here why na when you na ya muwari soto. We will see more of this come on the 9th of June. Live and direct Omorige Egwasa, the American one, and Stanley O Iyona one. They will be featuring. So yeah, maybe I read it. And I saw you know and I saw all you know.
You're going to be a music galore. Always say.